Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Islamic Integrated Senior High School Al-Furqan, Palembang. Follow me. SMA Islam Terpadu Al-Furqan Palembang adalah sekolah yang mencetak generasi ahli fikir, ahli zikir, dan ahli ikhtiar. SMA Islam Terpadu Al-Furqan Palembang merupakan sekolah yang bernuansa Islami, berakreditasi A unggul, lisensi BER 5 JSIT Nasional, dan sekolah adiwiyata. SMA IT Al-Furqan Palembang menerapkan program 3.6. Program kelas Olimpiade. Program kelas tahfiz khusus. Program kelas entrepreneur. Ada pun 6 program unggulan SMA IT Al-Furqan Palembang, yaitu Al-Qur'an Karimah. Sekolah yang memiliki program unggulan Al-Quran Day. Sekolah yang memiliki program unggulan International Program. Siswa berprestasi. Young is today, tomorrow will be a leader. This statement encourages us to pay attention to the young's existence in the future. Program unggulan School by Research. Program unggulan entrepreneurship. Mari, jemputlah masa depan cemerlangmu di SMA IT Al-Furqan Palembang dan jadilah generasi ahli fikir, ahli zikir, dan ahli ikhtiar. Al-Furqan, pembeda.